Ki kimi ki kipa jung ki khana ele kai karate jung ka senjuk Meghalaya State Karate Do Federation kabadan halait kor kantor umon. Hene kasngi balang kilawan chakmat ban ujor persya ya ka jingshim kabu ki trai jung ka shlam katau ba doni rani lem berkatanga jung u ka kong Anita Songthiang. Habai kran syakilat patai kubor hasilong press club. Nakliang jung ki kimi ki kipa kila pla ba ka senjuk lengba ka kong bajoblin karmudai ka badega sekretari bar ka kong Anita Songthiang. Kila patha ki kimi ki kipa jung ki nilai kai banhap siu 10% naga cash award bagi khana ki opriang naga sarkar barkum juru sanspa atingka man ubanai naga scholarship nalor ka bai kucing ka balong sanspa atingka man ubanai kilai thuru bai kiladon katuk ane ki kimi ki pa ki bala pendep ban siu hadu 10,000 tingka katkum ka 10% naga cash award henry khanda ai ka no ka receipt ban pensisha henry kala shutho ka kwat sada ka bakilong ban kanti wapo ka register juga senjuk kat baki weipat ki bom patla ban siu la sya be no na katika club hakakong Anita Songthiang rengkat taka babarngam banom soy ka scholarship mereka cash award nalor kata kinamla bandang nilai kai. Di tang mangiru ki badan yang kata komplain sampai kita pun gitu tanpa kimpat yo lah banyak orang sana di ngila atok si tiru shau director assistant director working president jangka MSOE general secretary jangka support no di kami ko komplain kalau Japan kecing dia jaka jangki di kon jangi bat ini bat doni lagi di mana kan ni I khot ikini khon jungi ban de kai saka support dara dun men kadang kecing kai ukra handai ba sipau tarik banai mi jom mentau smen ti la pha ini kata ka flyer kata ka notice ti hak kata notice ni yo I ba undang kata ka sub junior category khon jungi kita bet ti hak ka sub junior category tingi ila on kamdan sa kata ka category jong sub junior Ti Henry ni kala ni islihin yung ngimde ban patay sta, ngimde ban balan kadang ila aktif na I. Ti kidon kiway pa kimi pa jong kiway pa kina ru ifun Henry kaju ka reply piyo. Ti kata pengi ting na shanya I mo utang mo yalang tingilay sa ta support dara dun. Ti ka school ru ila ni pan chuti, ti ka school ru ila ay dara ta jing kemen ta jing shanya tingilay elen. Di kumangaling nampa dekat train mo nampa flight namapa ikim ta ipon ma kila de shwas to ke exam di dara prishta shadara dun yo jinte ba kamdan kata ka jinda kai te sob junior category kamisim juni ki kimi ki pa ka bang bala tung lu so katlo ka kata ini kimi ki pa ma ndi tang ko bisa kata ka por ki kina kakta ya ka psychology jung kikna no tiding ni om stage pot dara dun ni la kan roi gitu nong tanya ki om kam de ko pot jung ni kadi ko pot jung ta bali bu pa hala ada yo I kan te sebab don ti kum kini ki AP ti ki don se ki we ru kini ki parents ki atho ya na ba ki om pun long ni ting pan si 4% na ka award jung kikna ki yo man ha ni but some percent man upanan nakata scholarship di perkat pikir ba ni te dia thu ya na ki ong ba kadang kecing dak kai jong ke kickboxing ha support dia radun mo mun ha katu shwa jong panai mi panai yu tu pia len kan na ti udang we khna mo perteng to pen yo na uta pen yo na lu lam job sa dia radun ki thu kini ki be ne na te hnden dala wan chane pede bakia de jing mot na thai ti uta yo ya ka certificate jong silver Ti kini kilong ki bangi kom ki kimi ki bangim snotan na laga ukhanna uram ai uram umat nang khali pa na kata ka jingram jong umo undang so thu kumno bo undang hikai shu hanri ban chule thok kumni kalong ko bangi ngi alam bakla ki khon jungi laga uram ai uram laga ujok ta ai unjok Hakni habai de bakri fila batai ba fila le chaka office kunjuru na response tinggi ngina depan ai chapo directorate of sports ba chapo MSOE kila ong yang ni ba kinsa action te kala kiro shim action temut kala orbit ya kiro kan temut ba kiro kidon bentalang kan kiso thu an namar nata ka jingkia ka jingshon ka jong kimi pa ki ba na ban ta tai shu ta ba namar kali kam kata ang ai ka plating ka kata ya kena
kakta ka well-being jom kikna kiya sharum shanang ling kikmi pa ka ngi yo ite ba kakta iti dawan phai nang tana da khar ki para marchan pa kibeli school lang kikili pichok na kuno bile shatan tikai ka jupa ka bangi ngin ai ken kibrikin om bangi top em Jessica te ngar ngamat kita ki jui ki jinshan ki bai om doktor rei ngangala lekran ni ya kata ka jingpa jong i kita ki hana kata ka bai kai ti i om yang ba hakakot ku bor tho ban pha yalam ka bajok len khan mudai kata ka bajok len khan mudai ka hapo ka kot ku bor tho ban kan long tangkum ka as a team manager bakan le Hindi nalapoy siya ki penlong coach yaka tenga kamtip ay yakata hoy lada kadai makada ka bahayeng jongar hindi ngamtip ay yakata kumno kayo certificate hok kumno sina certificate yaka bakan la penlong coach ru yakata ngamtip siya tiadang step i don bakun yang ngabo kitip ne en ko to bahet kunsi jong pi kalong coach ki kun jong pi siya te ngasu kundiet hangta Kaya pen i kata ikipa mo ngape ini para jong pi ikipa irki namar bakli mo iru imtip mangir imtip teda hadian pan kadon bat ka proof kisen ki marjan yang tani ka certificate pai ba tani ka certificate kisen ki marjan yang tiya ka jingshna jong ka certificate ru ngam tip hok ladang ade bahyen ru ngamtip mano ba pensnai kane ka certificate coach jongkaru ngamtip netip kasna ladiru ngamtip ya kata te martin yo e kane ngale che yo sadoni ngong ngaya kanu i habar idang thatjan ba ikong anita ilok jong i te ngong sa ngalong banyak kren ba phi ong long ali rung hayeng dang ilalung hayeng la kren ba ita isadoni ngong kumno sar pilih penong coach da ka bampat day ka kena sport persen bukan day kadai tangka asya bat ngatip ba kadai tangka asya bat ba koong ba ngat day kum ka NGO kadai ka semnong kemir hasnong nitip tang ba kumtahi ba kadai kata ka NGO bat ka semnong kemir nak hasnong maderting te ngaong ye isa bentang koong long sa mo sar ba pin penong coach da ka ba klempat puli ka klempat le exam ya ka coach karatiru isar irki isa doni nang dang nimpong irki om kamnong mo kamdei gumta te ndang alapin ini ngapen i kani kan ya kani te om hana bang shpenlong tang shipang ndawan nang thi ngan sakni no ikani sedikit to kata kalakut mo te naladet nang ta dap artayo laitayo te don ki parents bapli ki ba ikot meeting kata ka meeting i om ba kata ka meeting ka penlong i om bang i hapsiu ya kata ka 10% naga cash award jong kana bat sanspa tingka naga scholarship jong kana te kabayo awards ningkong te de ki kun jong bat na badarting don hi amadarting arlaingut Tinga bat ya kata ka jingpan jong i kata ka cash award dang ningkong mo lada impan ru kadai yang i ban buron nama kikun jong i kila iyo ya kata ka namo lembah ka jingkai jong i long ngamdak ta than ya kata mo ba idek nga ya kata ka 10% man ngada ong isa ni ko sa ngampat yo ban le say namar ki ada ka cash te ap shi tayo artayo te om to Nrei dalaya kisni kipon ang katapan dalaya kita kisni kita yo kibanay hadin ka to ka nipor pa ikot meeting ya ki parents te kata ka meeting na kanle te ka bapenlong meeting ki bakot ya kata ka meeting de ikong anita sangtiang bat ka bajok len kan budai ki penlong ya kata ka meeting hapo jong kahyin jong ita isa pensyai te ki marjan jong i ki balek ki ong baha kata ka meeting bala ong iki parents baru khot ban siu ya kata ka san persis ya kata ka scholarship jong ki khna san spa man bunai te don lagi parents jong iba ki baduk ki batenteng bakin pha le kai ki khul ki haban ba da karam
Tiada luar kata ka 10% ka ba ilapan menta ipan so nagi kena kata ka scholarship ka bakam day hok ba inyo namar ka scholarship bat ka scholarship bat ka cash award upon rat uai na benta ki kena bakin yo ban kasyan daladi yaladi hindray menta kum ka Lorenza ka ba penlong ya kata ka meeting ngasmo kala baklajur ba kapan ka nika ka awards ka awards kabikipan man na ugnay bakin ay siya ki san spa na ka scholarship man ugnay plus ki parent habaki pa ikikun bakin lit training ka school jongki isiu san spa si benay man na ugnay ni habaki ka monthly fees kabalong san spa si benay te plus ki bay register si pang iong register ar hajar na benta kata ka jingle kay barok hoy shwa ka national pa iong register sa si hajar uwe kuna kaya kabasusi pak kalong bumni kan menta don ngawan hangi om banga ngawan hangi bangan support ikini ngawan ban support lang doktor oya i jikisha kimdei ban kani kala along kumbaki kidiman lagi kena bakin hak ai ki kata scholarship hangi ngapen remjur ka Lorenza bakam dei dan bakan kuat ya ka ka bamdei hok ka jongka na markar badi ka kena pulih Kamdei ka kena ka badang biik katip ya ka scholarship ba ya ka scholarship ki ay na banta ukna shimet bong yo ban pendon kamya ladi ndre kun ka Lorenza kamdei den ban bandiman na ki kena bakin hak ay ya kata ka san spa man la ugnay na ka scholarship plus kabay benay ka bangi hapsi man la ugnay te so kaway ru nga don ten man tentu yaki parents mo ki bapa le ka yaki kun bakin siya bakin sultu yaka ka baki day ban ay yaki bat yaka ka baki kim day ban ay nga ka jingkar pat jong ay yaki parents ka long ba kim day shu ban ay yaka to ka awo ka 100% kabaki kipan bat ya ka 10% namar ka day ka hok jong gikna kam day hok ban yo maki katahi ka banga nga kwa ban pensyayi ki parents namar ki parents teng siya nong kendong ki day ki bun ki bapli ki bedang biik ki bam tip hiru